الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه نفوتو كدرس من درس الوجيز للدكتور عبد العظيم البدوي حفظه الله. إذا نفوتو كدفتر أركان الصلاة روني هراي بيد جلدنين للصلاة نودني جلد فرائض فريلاج إن يوتجوني أبري كهون وني فرق بين الفرض والواجب والركن هراي دو إني أركان الصلاة وإني للصلاة وإني لأركان وإني فرائض دو لي وندم الركن والفرض شيء واحد ولكن هراي نمري يوترسيد هراي دي يوتتين هراي جزئية كركن سيرتري كانون فرض وأركان للصلاة نودني جلدنين فرائض كدوني فريلاج وأركان كانون يبيد تتركب منها حقيقتها هراي كدن وقت دلتا جنة حقيقة جلدنين حتى إذا تخلف فرض منها هاسي تبيوني قوتون إدين فريلاج دون رونكي ودوده لا تتحقق كدون هراي جلدنين دتمتا ولا يعتد بها شرعا هراي دن لمتاك كسرية هراي كدون هراي جلدنين كبونده وهذه الأركان إهين دونون دمبيده هي إيده دو تكبيرة الإحرام كوادو قول تكبيرة الإحرام إنه قال الله أكبر سنتقناتك كجلده وولين دو كان ينكري إنه قال تكبيرة الإحرام نايا إنه الله أكبر سبانتا جودين نايا بانتو جود دين سينا الله أكبر كويو يادو إما إن يوتينو كدارت من فيديو إما أدها كانو بما أدها في ونندرا بلا جماعين كويا وادو دو قول دين كان يون قول لنقل كان يون كونغونغون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلا دماكي مفتاح الصلاة هريكو وني سابي والجلدن الطهور كو سالجي أون وتحريمها هري هرمنا نقول ما بيجي دين كان جلد التكبير كلوني كو كبيرانغو ويتنغون تكبيرة الحرام وتحليلها هري دقنا نقول ما بيجي هرمن ونو دين هرمن ما التسليم كو سلمنا نغو دونك نكاد سلمني بيجي فوند جولا نو دا نوينا تا ييتو تا دومان نو بيجي بويدا هذا نو سلمني هري كو نكاد كو تونغانو كونفوتون تام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلا ما كان للمسيء صلاته بنو نو جلد ما كون ان جانجين حديث باو إذا قمت إلى الصلاة سادرني كجلدن هنا فكبر هري كدوني هبر القيام في الفرض هري دلبون ننكو درنا قول فريلا للقادر عليه واودو ان ندو كهم فريلا هري القيام كركن من أركان الصلاة كونكو بشرط أن تكون قادرا كويتو هرا إذا واوي درجول قال تعالى وقوموا لله هرا يكونون درني الله سبحانه وتعالى قانتين هرا يكون تؤدني به وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما هري نولاد صلى الله عليه وسلم نغاري كو بجولا هرا هي بدري هرا لون جانغو بأصول بنكون إني بيني كلا كاين كان عنده كاين دنهون دون نولاد دومينو كان كأصول الفقه تدل على الديمومة هرا تدل على الدوام هرا لون تدل على الدوام وأمر بذلك كدنك بيامر عمران بن حسين أو صحابة جدو فقال له نلا ما كان مصلي قائما جول هرك ودريدو فإن لم تستطع سواوة فقائدا كدوني جودو فإن لم تستطع سواوة فعلى جنب يجول الكبيت ما ولا جولا تتبون قراءة الفاتحة جنب الفاتحة في كل ركعة درند دونك ينكد هونتو اتودع عن عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلا نماك لا صلاة جلد على لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مجنغالي ويأتي سورة الفاتحة إلي وولينا أو مسألة كرمكو أبو حنيفة كان يخالف الجمهور في هذه المسألة هذا أبو حنيفة كان لندي جمهور كان هونتو نون أديو بيبونو ديكو في أو إن نقول لا إن جنجينو لا أو دو إما ماري ما نادي إنه ماري نفي الحقيقة ونفي الكمال إن لا هنا أنا ماري نفي الحقيقة كل وني نفي الحقيقة كل نقول ما هو ده سلالي فيو هو ده سلالي فيو كل وني نفي الكمال كل نقول وندما جل ده تيمالي دونك سك إني تيمالي haray hunde nende wadi ko woni ndeti mali donc haray ko sa onon la kanyum daiman khabaru makko on haray no monta odo
لا مكون دائما كو اسم مكون تو ولتي في مودو خبر مكون دائما هراي كو محذوف جون كو ودغول اون تقدير دون هراي ابو حنيفه كانيون ابو حنيفه او دو يي كانيون لا اون دو كا حديثا دو كو نفي الكمال بيدو كانيون إنن مالك وشافعي كانيون شافعي كانيون أحمد جمهور العلماء بيدو إن كانيون كو نفي الحقيقة رسال الله لفيو جلد على ساجنغة فاتحة او دو كانيون إن جلد نهارين دي تيما هراي انن يوتينو في لاو مر بمعنى نفي الحقيقة ونفي الكمال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نلا دو يمري أم بنو دو جلد مند بالقراءة جنغول ثم قال أنتما نلا دو ماكي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها هذا جنغو فاتي أونك جلد مافو والركوع تتبنون نيبنون فريلا جلد دين الركوع كوادو الركوع والطمأنينة فيه deja ka ruku ko ya wadu ruku hanga se deja na ya wadu ruku tum antoda ko ya deju e makko non kanyum kadi aray ko fard min faraidi as-salat sabu alla no dali ya ayu alladhina amanu irka'u wade ruku'u wasjudu sujjum kon ko eneten do enen jangino ka balagha huwa itlaqul juz'u wa urida al-kull ولقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته بنلا صلى الله عليه وسلم ما كان كدي او بونو جولد ماكو ثم اركع انتم ودا ركوع حتى تطمئنها ديجا راكعا حركه ود ركوع كيا ديجو كركوع جيغا بوندون كانيو وني الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة هرايكو daragol fewa sontigi bantike ka ruku deja don kanyum kadi sa bantike ka ruku ko ya deju kanyum kadi seda si yana sujudon wana ya bantu tu hara ay goy daragol anga gaynali fewde sutano da sujudon non kanyum kadi yana o do kanyum kadi an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala rasul sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u haray julde de yonata la tujzi'u yonata salatun julde لا يقيم الرجل de gorko ñiɓinali fiha ka nder yulde ton sulbahu keeci mum ɗin fi الركوع والسجود كركوع وكسجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته نلاɗo makani kadi oɗo bonnunoɗo julde mum nde ثم ارفع أنتما ɓantoɗa حتى تعتدل قائما ha fotodira hara ko a dariɗo hikka ɗon kadi السجود ko ɗum woni sujjugol ngol wattumaninatu fihi e deƴugol ka nder sujudu haray nula Allah subhanahu wa ta'ala no dali ya ayu alladhina amanu ka'u haray ru'ya wasjudu sujjum wal qawli sallallahu alayhi wa sallam li musi salata thumma masjud sidun no feddi sujja hatta tatma'inna sajida ha ko duwoni nyiba haraka sujjudo thumma arfa untuma banta hatta tatma'inna jalisan hanka nyiba haraka jodi do thumma masjud hatta tatma'inna sajida ko duwoni kadi sujja ha wana haraka nyibo ka sujjudo أعضاء السجود هرينون ترى هاتون جند يا كلوني ترى سجود جونغول عن ابن عباس إتامي ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم نولا ماكي أمرت أن أسجد على 7 أعظم هري يميرا ما يمسجر ترى جيدي على الجبهة تين وأشار بيده على أنفه نولا سبوري كدوني جود ما بين كنا ما بينقال يتقول ونما هري كنا نقال ناتوري إتين فوق جو كنا نقال كان إتين فوق غوتو كونتاتا واليدين اجود لندي والركبتين اكوبي دي واطراف القدمين اسرا دو تبدم ما كل وان ابن عباس ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا ماكي لا صلاه جلد وننا لمن لا يصيب انفه من الارض ما يصيب جبينه كدوني جلد وننا متوتا هركنا المنغل هبالي كليدي ko tawata haratinde mun den hebi dono la odo ko nafiyul haqiqa odo la konu ko bimana nafiyul haqiqa sa sitinde made me malika leydi haray ko du woni julde mande boni bi ittifaqil ulama amma non si tay woni koppi made me mali madu juude made me mali kontinde nen kan kinde de memi haray ko neten julde mande hinde selli e jungo karama ko be go haray de sella e jungo karama ko be go ɗum ɗon ko si tawi woni anga sujjiri tinde ma nden ɗiya kañum sujjani par ce que détail je buy heno nder ton kono en falaka natude ɗuma aqwalil al ulama'i kaɓe powɗodiri وعن ابن عباس أيضا اتما بيدو قد قال رسول صلى الله عليه
sappo bon kanyum e sappo e gwabo aljulusu bayna sajadatayn hara ko joɗagol hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi wattu maninatu fihi deeƴa e nder majje li qawli sallllahu alayhi wa sallam la tujzi'u salatun hara julde yonata la julde ko ɗum woni yonata julde la yuqimu fiha arrajulu sulbahu fi rruku'i wassujudi nde tawata hara neɗɗo on hara on tigui e ñiiɓinali keeci makko ɗin ka ruku e ka sujud wali amri sallllahu alayhi wa sallam sabunulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi yamiri almusi'u salatahu bidhalika on bonnunoɗo julde makko nden e nden hunde nde wolɗen ɗo kama marra fi sujudi wano feɗɗiri noon ka sujud التشهد الأخير كدوني تيغول كدي سكترون أنه كان كدي ركن من أركان الصلاة عن ابن عباس قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا كنا من لاتينو نقول مدوية قبل أن يفرض علينا كادي فرل ديامين التشهد كتيغول السلام على الله هري كدون دوبي بي أينو أدو تشهد ينولادو يتوين السلام هري كسي وني على الله الله السلام على جبريل هذا يكون سيدنا كدون كسي وني سيدنا جبريل وميكال أو ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا وتؤوئرني ولكن قولوا كونوا وي التحيات لله بجنبه هذا يكون وياتا فائدة ويني ونفوري أصح صيغ التشهد هذا يكون سيلود embadi jino wadirte tashahud on fo hiɗen andi hiɗen mari façon ji tati e waɗugol tashahud hiɗen mari a tashahud ibnu abbas ɗe mari a tashahud omar ibnu al-khattab hiɗen mari tashahud e ibnu mas'ud hiɗen mari enen en yewtino ɗiɗo ko tashahud ibnu mas'ud ko on ɗon ɓuuri sellude ɗi fof ko on ɗon winduɗo nde ɗo deftere addi hiɗen mari kadi a tashahud ibnu abbas ko non hikki ɗon ɗen mari noon tashahud ko ɗum inete umar ibnu al-khattab ko noon enen malikiyankoɓen waɗeten tashahud ibnu umar ibnu al-khattab haray noon ko oɗo ɓuuri sellude ka ibnu mas'ud haray inchallahu ñande go waɗe darsan khas wowlugol ko honto ɗi seedi qala allamani rasulullah sallllahu alayhi wa sallam tashahud wonde manulaɗo andinilan ko ɗum woni tayyagol kaffi bayna kaffayhi newe an ɗen ko ɗum woni hino takkodiri e newe maɓɓe ɗen hatta yuallimuni assura min alquran kama yuallimuni sura fi lquran ɓe andininmi no tayyorte wanono ɓe andinirimi kañum kadi simoje ɗen ka nder alquran ɓe maki attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayibatu assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ko ineten attahiyatu lillahi denɗagal yettoje tabitani allah wasalawatu ɗuma e julɗe ɗen wa tayibatu e laaɓuɗi ɗin kadi fof assalamu alayka haray kisi e woni e maɗa ayuhan nabiyu an o annabajo wa rahmatullahi e yurmede allah nden woni e ma kadi wa barakatuhu ko ɗum woni e yurmede allah nden kadi assalamu alayna haray kisi e woni amen wa ala ibadillahi salihina e yimɓe allah moƴƴuɓe ɓen ashhadu an la ilaha illallah reweteɗo ala si wona allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wondema mi seedike kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jeeyaɗo makko ko nulaɗo makko faidatun ukhra haray faida goo qawluhu assalamu alayka haray ka haala wowlaka ɗo ka windi ɗo faida haray hiɗen wawi yawgol ka aka sappo e tati on tuma mi hiltitanto nde ɗo yewtere sappo e tati on assalatu ala nabi sallllahu alayhi wa sallam ko juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam bada tashahud al akhir ɓaawo waɗugol ko ɗum woni ara tawi e sakkitoron haray noon oɗo kañum kadi juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka deftere ɗo oyni kanko ko rukun mais ko ɓuura yarede ko yaaruɓe ɓen wondema ko sunnara juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam walaysa rukna haray madhabu ahmad ibnu hanbal kanko juulo e nulaɗo ko rukun min arkani assalat amma malikun wa gayru haray ɓen ɗon kañum ko sunnatun min sunani assalat لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نولد ماكي رأى رجلا يصلي به غرق نجولة لم يحمد الله أو يتالي الله كان جولدته ولم يمجده كدوني أتدناله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أجولالي أن نولد صلى الله عليه وسلم وانصرف أيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولد ماكي عجل هذا أودو هنيك سيكي قادين هنيدو فدعاه نولاد صلى الله عليه وسلم ندم وقال له ولغيره بما كان أودو كنيون إيه همبغو
seke ñawore nden wona ɗo e haalanede on tun hande kadi ko ñawore fof ida salla ahadukum si goɗɗo e moɗon juuli faliyabda'a ko ɗum woni yo fuɗɗor bi tamjidi rabbihi ko ɗum woni mawningol joomi makko wa thana'i alayhi e mantugol mo wal yusalli ala nabi sallllahu alayhi wa sallam yo juulu kadi e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam thumma yad'u bima sha'a on tuma noon o toro ko faala haray o winduɗo nde deftere ɗo e kañum e jokkuɓe laawol oɗo ngol ko ɗo ɓe inni nulaɗo maki wal yusalli yo juulu ko fi'lul amri wa fi'lul amri yaqtadi al wujub haray ka inni ɗo yo juulu haray ko yamirore haray en wawata yaltude ka nder amriya kono haray hiɗe mari kadi hadisaji goo ɓe karama ko ɓe dallinori wondema iɗe mari hadisaji yaltindi oɗo e minal wujub ila annadbi wa an ibni mas'udin qala aqbala rajulun haray gorko go arno hatta jalasa bayna yaday rasulillahi ha o jooɗi yeeso nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa nahnu indahu tawi meɗen ka makko fa qala nulaɗo maki fa qala on gorko ɗon wi ya rasulallahi ko ayyo nulaɗo allah amma assalamu alayka amma ko ɗum woni hiwragol mangol kisiya wono e ma faqad arafnahu haray ɗum ɗon men andi fa kayfa nusalli alayka kono no men juulirta e ma ida nahnu sallayna alayka si tawi woni men juuli e ma fi salawatina ka julɗe amen sallallahu alayka allahu on juulay alayka e ma qala on maki fa samata hatta ahbabna anna arrajula ko ɗum waɗi tawaɗo e nde yewtere ɗen on inni nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam deeɗi hatta ahbabna ha men hiɗi anna arrajula lam yasalhu ha men hiɗi haysi tawi wonino gorko o landanokiɓe summa qala on tuma noon nulaɗo jaabi ɓeyni ida antum sallaytum si tawi woni on juuli alayya e an faqulu haray wi'e joni ɓe tindinande en konno juulirten e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi kala juuluɗo no nulaɗo juulirte tawi naka tabiti kon ka sunna koyneten haray an a lundike saabu nulaɗo ɗum ɗo waɗi e tawde maɓɓe ɓe yeetiken ko honno juulirten ɓe hande kadi kala ɗettoyɗo salatu goo mo tawata hara tabita haray ko inneten on ɗon wala joddi yawmal qiyama saabu haray o lundike sunna o ɓe maki faqulu wiye allahumma koyo allah salli ala muhammadin juulu e nulaɗo muhammad annabi annabajo al ummiyi ko ɗum woni ummiyankejo wa ala ali muhammadin e himɓe ko ɗum woni e suudu makko ndu haray al hadis on faidatum o inni wo afdalu siyagi salati ala annabi haray ko ɓuuri moƴƴude kañum kadi e mbaadiji juulugol e nulaɗo ɗin fof ko ɓuuri moƴƴude ma rawahu ka'b ibnu ujrata ko hadisa mo o sahabajo fillo kala ɓe maki qulna ya rasulallah mi wi'i an nulaɗo allah qad alimna aw arafna gonɗi men andima qad alimna gonɗi men andi aw arafna men andi kayfa salamu alayka ko honno hiwrorteɗa fa kayfa salatu aray ko honno men julirta e ma qala nulaɗo maki qulu wi'e allahumma salli ala muhammadin haray yo allah juulo e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa ala ali muhammadin kañum e suudu maɓɓe ndu kama sallayta wanono juulirɗa ala ibrahima e annabi ibrahima innaka no hamidum ko a yettiniɗo majidum tedduɗo allahumma koye allah barkin ala muhammadin ko ɗum woni e seydina muhammad wa ala ali muhammadin kañum e suudu maɓɓe ɗum kama barakta wano barkinirɗa ala ali ibrahima e yimɓe annabi ibrahima ɓen innaka no an hamidum ko a yettiniɗo majidum tedduɗo haray sappo e naya ɗum ka farillaji assalamu ko ɗum woni salmingol ngol li qawli sallllahu alayhi wa sallam sabu nulaɗo maki miftahu salati haray ko woni saabiwal juldenen attahuru ko ɗum woni ko salligi on wa tahrimuha haray harmingol piiji ɗin kañum kadi konne tuma attakbiru ko waɗigol takbiratul ihram on wa tahliluha haray dagingol kadi piiji ɗin attaslimu kaka salminango haray noon ino wawi goɗɗo lando ɗo haray ko fi hon ɗum haray ɗo sen inni allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim haray no wawi wasi seydina ibrahima no ɓuuri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam par ce que koynuɗa haray yo allah okku nulaɗo ko okki ko seydina ibrahim la ka innuɗen noon yo allah okku seydina ibrahima e suudu seydina ibrahima ndu nulaɗo natori nder ton par ce que nulaɗo koɓe lasil maɓɓe konto ɓe fof ko seydina ibrahim joni noon ko nulaɗo ɓurnaɗo sabi aynu yo allah okku nulaɗo ko okki famille annabi ibrahima kon e ɓe guure maɓɓe nden nulaɗo natori ɗum hawta kadi ɗum ɗon fof okka nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi anda se faami mana o c'est que haray koyo allah subahanahu wa taala yo okku nulaɗo wano no okkiri noon annabi ibrahima kañum e famille maɓɓe on nulaɗo noon no natori ka nder famille maɓɓe hawtita ɗum ɗon kadi fof jonna on bo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗon haray sen firiri noon haray toujours ko nulaɗo ɓuuri annabi ibrahima
jon noon hiltitoɗen ka wonnoɗen e yewtude ɗo saabu haray ɗo no jeeya e ko karmakoɓe goo innini nde ɗo deftere ma ɗum wowli seeɗa e deftere nde saabu adday masalaji koynete masailul ilal addugol hadisaji peesidira inna oɗo wi ɗum ɗo oɗo wi ɗum ɗo ɓe karmakoɓe ɗo no jaɓi oɗo hadis haray noon ɗum ɗon e windugol ɗum ka defte fiqa fi sojo fuɗɗotoɓe ma hara deftere hara na yaajinde haray a majjinayi hon ɗum jangayɓe ɓe nde saabu ko windi ɗo ɗum ɗo natto jini gandal fiya faamu ko innete masailul ilal ko ɗum o inni résumé ɗo komo hani kon fof se faami ɗum ɗon haray o inni wo seydina ibnu abbas ibnu masud seydina ibnu masud ko kamɓe filli honɗum attashahud ɓurɗo jogade doole on ko kamɓe fillimo ɓe jogii noon riwayaji ɗiɗi ɓe jogii riwayaji ɗiɗi tayyatu lillahi on ene ini ko façon ji tati komo ibnu abbas filli omar ibnul khattab kañum e ibnu mas'ud komo ibnu mas'ud on noon filli on kon ɓuri jogade doole on ɗon noon no senditi kañum kadi jelu ɗiɗi o inni wo assalamu alayka ayyuha annabi o yi ɗo assalamu alayka no ɗo ko riwaya gotol ni riwaya ɗiɗaɓon o inni assalamu ala nabi hara oɗo tawaka assalamu ala nabi o yi ɗo assalamu ala nabi hara alayka on a tawaka ɗo a wowlu fi makko ɗo ko lil ghaib ɗo a waɗi ɗo kafo on ɗum lil mukhatab joni noon seydina ibnu masud inni woka nulaɗo wuruno ko ni ɓe tindiniri en ko ino assalamu alayka an ɓay noon ɓe feƴƴini nulaɗo ini adoɓe feƴƴinde ɓe indi wondema haray sahabaɓe goo kañum inni hadisa on nulaɗo ko maki koye innu assalamu alayka kaɓe wuuri ɗon si feƴƴi eme maɓɓe inna assalamu ala nabi monta oɗo ko ɗum o waddi yewtugol ɗo joni noon cheikh l albani inni karam koɓe goo noon fuɗɗi innugol awa si tawi woni haray assalamu alayka on ko si nulaɗo no wuuri haray hande kadi jangiro ni handa par ce que nulaɗo feƴƴini cheikh l albani noon hewtiti haala kan inni wo wondema haysi sahaba ɓen haali ɗum ɗon kono ɓe haalirtani ande haray koye jungo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe naniri ko ɗum waɗi haray ɗawayi no assalamu alayka ayyuha nabi ɗawayi innude assalamu ala nabi haray ɗiɗo riwayaji ɗiɗi kala hino selli hayno si tawi woni enen en heeɓi hadisa innuɗo koya ittu oɗo si nulaɗo feƴƴini ɗo innira assalamu ala nabi ko innete ɗum ɗo kadi ko mas'alatun tawqifiyatun ko mas'ala mo tawata haray goɗɗo wawata waɗude ijtihade e muɗum haray koyen andu sahabaɓe fillorɓe ni ɓen haray kamɓe kañum kadi haray annen ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe naniri ako oɗo